Love, Barrow. Maawa ka sa akin, love. Barrow, papa. Ayaw, ba't pa Barrow, papa. Maawa ka sa akin. Please. Barrow. Kaya guys, wala tayong magagawa. Anak pa rin ang king. Ang queen natin. Kiss mo na lang si Pops. Wala pa rin. Oh my God! Wow! Say hello. Hi. Kiss. Kiss. Mwah. Hello guys. Sabihin mo hello guys. This is my beautiful daughter, Janine. Daddy, Yes, Papa. little guy, No, Papa. ginger, No, Papa. Mom, Ikaw. Dadalin. is Papa. Eating sugar. No Papa. Telling lies. No Papa. Open your mouth. Very good. Kiss mo si Papa, kiss. Mwah. Oi! What shape is that? Oi! Heart. What color is that? Oi! Heart. What color is that? Anong color niyan? Pink! Wow, very good. Yun, anong color yun? Yung color? Tapaw! Purple. Yun, anong color? Yun. Anong color niyan? Blue! Blue, very good. Ifan! Anong color niyan? That Yellow. no! Orange! Orange? Yellow, yan. Orange! Yellow. Orange! Yellow lagi. Orange! Orange! Sabihin mo, hi, hello. Ay! Sister, smile. Oh, ayaw ba dito, kuya? This is my wife. This is my baby love. Say hi, baby love. Hi. Say hi. Hi. Say hi, my sister. Sister. Sister, hi. Nga, hindi ka nga bungal. Kaya bungal ka dati, na? Ah, sino sinasabi mong Wow, bugal? pogi pa. Tangina. Killer smile nga, pure smile. Karangit. Lang hiyan, diba? Di sa pagyayabang, mga utak alamang, kanta ko simple lang. Subalit malamang, sinadyak ng simplihan upang maintindihan ng mga wala alam kundi ang pagpanggap na lang. Itong ino. Ikaw ba nagsulat niyan, pre? Yes? Ang galing mo naman. Yaw, dam. Yaw, tanga din niya ito. Guys, Ayaw. kuhan na lang nyo, hintayin nyo na lang yung kanta niya kasi magaling tong kaibigan ko. Hindi po. Si Rexel Minyano to, si Rexel. Ulit nga pre, kantahan mo. Siya. Makapirate kita. Si Rexel yung isa sa pinaka-close kong kaibigan. Ito yung, Welcome to my mansion. ito yung kaibigan ko Guys. dun sa Manila na close ko. Yeah, that's right. Tama. Tara na, let's go na bro. Pati pagpa-art na yung kuntong. Yo, TikTok, nasin pa daw ako niya. Nasin pa daw ako. Hey man, welcome to my vlog. Vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Gusto mo common.
Biglang magtuon pag-arot. Hello guys. May naligaw na artista dito sa amin. Balita ko si Gerald Anderson daw, yun. Kaya nang humusga kung si Richard Anderson kasi What the fuck? Nagayabang niya sa amin na siya daw si Richard Anderson. Yo, Richard. Richard Anderson na to? Anderson. Yo, Richard. Ikaw ba si Richard Anderson, son? Ay, wala ka man sticker. Pangit mo! Ay! Ay, nga dun sa... Smile, one lang. Richard Anderson. Kayo na humusga guys, i-comment nyo kung si Richard Anderson yan. Sino ba yan? Si Gerald. Si Gerald Anderson. Richard Anderson. Yan. Kasing pa daw ko sa'yo. Ano ba yan? Ito guys, magpagupit muna tayo guys kasi mainit na sa ulo. Ito yung brother ko. Siya yung naggupit sa akin. Hey, man. Hello. Gusto ko mushroom, kaso hindi daw pwede mushroom. Kasi mushroom. Kasi yung ulo ko daw parang apple. Datag meron ba? Toothpaste. Tag-A. Parang hapon. Ito yung kuya ko. Vlogger din yan, vlogger. I-subscribe nyo yung channel niya. Ito po yung channel niya, yan. Mag-hello ka muna yan sa mga subscriber ko, kuya. Hello mga fans, what's up mga fans? Kamusta na kayo mga fans? Wow. Are you fans in their fans? Very good fans. Goodbye fans. Follow me on TikTok, YouTube, Facebook. Goodbye Wow, ang fans. dami kong ita. Guys, sa mga nag-subscribe pala dyan sa YouTube channel ko, salamat guys. Maraming salamat. Tsaka share nyo lang din yung mga video ko na i-upload. Para dumami ng subscriber ko kasi from the future is the best policy. Yan guys, oh. Yan. Yan yung brother ko. Ang bilis. Wow. Kaya magpagupit na kayo dito sa brothers ko. 1 minute pa lang, wala na. Hindi na kayong umalis. Finish na. Wow. Come on. Yan yung brother ko. Pugi na. Talented pa. Oh. Umakyat yung kuwan kahit wala akong buhok sa taas. Yan oh. Yan yung gagaling yung brother ko. So ayun guys, tapos na rin. Bulbuhan na po ako yung brother ko. Is this the mean? Wow. Wow. Ang galing. Papa. Wow!